I munguang so le picola de ya Tuilagi because just going back like I think it was a year ago or 2 years ago, we had a program where we spoke about Tuilagi. And these guys were talking about Pisala ko tuanga ngo engelangi, and then you guys stop the bus, and then he jumps off the bus with just a suitcase in the middle of nowhere. You know, but yeah, if you can explain the story, what I want from what Mole told us is the connection. Yo, la ko kuli lo inga ya la fionga gi, por fikalenga tu la. If I mela le partner because ole partner ko fika ngisi lungol pas. Yeah, and then he was just going like, yeah, mama, mo yo engelangi nga. Yeah, on bit of pesa mo ako way. Por ka waka yo from kana mo. On fuck yo me edo so ma on kana bungi. On le fo ka kana mo kwa le no ngel me no wo fena ma lo so nge. Na o ya lo so ya Lauaki Fereti o se uso ese le not respect ya Fereti le we still fit ti na ko kai mi mo ka lo yo. Ale ko ka ki le menga on the World Cup. Le lau whamukana kua nanga o aolenga. O le kasi le World Cup pa. O nā lau whakani pasi e pōt mo ke mai. O umana kan mo mai ya take. Ya manu. Tate simi o ia manager kenia o sua ya the coach ya ma pinchi. Le coaching the staff mai in. O nā lau mo ke lau tala whakari. E sau le pō malo ya lawa. Mano where. E ngufo laka mano. Ama kau leo o mamai kan leo umar team sa mo ngale fa kan mena ko whatsapp la fa kan men ma lo ko final asbf man kan mo ma lo wakia gaming sa mo kama eres mai kan ya go so kon ma lo ya mo so kon ma lo mai ole la ya ami ya de bar abi ya de man abi ya take the MC allo ya on Maria la gaming nga mo dia excited ka umam de e pawan e umman team na e bana ka making up po fe ala mo isina os caria po pecan po fe e ma o e ko mai ya asa ka maki sabai asa ka maki so mo sa mo family mo e dia mo po o ba o lo que me que va o ya da lo kan mo ya na mal rest in peace carado oh Australian so how okay pawan men le o le ka mai langan ke o usul ka mai le lo ka mai ya sayang ya o dia nga ya o ke lo ele lo man au o fats man au man na ko ngor pase le lo ari ha le malu o mane le lo ha o fle ko pase ya mari han lo o lo memo fo ka na lo mar pase pen yo le au na kan no ko le o na ne o te ka mi ya ne el pase ya ga le o le akone la lo ka ma lo free yo o foi o cara Mike you know the Mike you man no va pase you know what o la ko we ma ka Mike excited looking forward ko fo isa mo ane ma ko sa o da ka le fa si fo ele ma se kan la ka ma foi o cara fa si fo oso la no pung da ko ta no oso kloro mo fa ko fa on the real story so oso lo on aura na ko we fats ma ko mo foi ko o la mo fenda na si na ako yo o ga no te fa ka ru ma ko na o ka lo fena o pe fo ni nga sa wa no pa se la ko ka ma no ma ako la kan yo se anda langi so le ne. And that was a story la le mo kanak sa mo sila fia. Orga kongwan on amma. Kanga wow. That was a beginning was there of Dynasty. Awali ko fo ya kun nga me wa afraid o no song ya Lauaki nga. Ai nga mo fo ya afraid le nga kala mo ka nga mayay ko. Le nga makka mayay na. Ya lo so ge ma fa pu po story ya do maguya umaya o so me la ko ai nga me ya lo sa mo yo va baila ile ya the story lo sa mo pesa ele ko mo ai ona wa lo no so Tuilagi, did you have a plan jumping off that bus or did you just so go with it? yeah
Kuai le li ya si vai nga fai mai o se ye kana pole e kana pole kere lo kana poliki ye sala nga mo fa pe kana po e nga fora ka me sa ye mo fora ye kana po nga o fo fa le si vai nga e vai ye kana ia ai kere lo kana poli uso ole kana poliki on kana po witness witness la kuroa la ia le kasiar ka longa ai ko la vero vai nga lenga a meia ngo foa o le mea mo e nga ko me sa voi su era pasi a misi pasi sa va Ale o lo ngol fam kala na foi na makana o nga no mo fo so nunca o que é lá de The outcome of it all. yeah it was so amazing I was por não ficou me one mouthpiece que foi da que eu de malu foi que de o de mat scam yeah se é de malu mas so alguém cosu fa que era malu fa men ma so ava fa não ava ko inga va fa ko inga so eu vou poli não foi ele I'm a conversamo porque mo ali Ioi. E peka ia no World Cup. Aqui aí com a bal e a pasta o primeiro e dois kana. E na ko fora ka lau songa ia que minga nai ko asu i vai e kilo kuai gonga fo e ia le uso ia pe fo fast ia mo kamon o lo papi ma nga yo nga tu ole ko kende o ka ko mai sa mo na ko wai na o mai sa mo e whaalangulang wais i vaenga mahpua rea ia fo ngā kaimi i le wawai ngā malang mo mua ia ngā kaimi i wara kaimi ngā ka kere involve le au ka alu pe a reka ke alu as part of the team ai kere ka alu ia kaimi ngā le ia ngā paoni mengan ave ako ia ngā ave ako kanma ave vai yeah, tackle back. Our Kaminga, what a great honor. It's an honor to be part of that team. You know, rest in peace, those are your fats. Yeah. But you know, or Kaminga, ile mo lunga kako Manu Samoa. Yeah, if I may, ngane ako ano me fai, you know, you know, he must complain. He must just be proud that I'm not be part of the team and represent Samoa. Ngai lava ale le makua fo aki kiro you looking back. You know, everything you gotta do. You gotta be proud. You gotta have pride of what you do. I can make you for you know, bangare fa so some lunga. Ile mo lo sa fungo and go fa you maleka alu but at the time you got pride, you got proud. Kusaya when vanga there, you know, for grocery pool where I'm a thing you got to proud of what you do. You know, have pride of what you do because that's that you know, that's your role. So Malisi me ulang kala foi ka ko i maso e poga ko inga ka ko ma ko sam pegi ka ko ka pe para pila pesca ko pesca la pisita to be the best in what is do olmena nene ko ga mai se nga ko apiki vana ko au pe va ko ngal space how to be a spare your time will come be the best spare. I tell you what, I was the best spare. I tell you what, I was, you know, changing rules. I'm gonna say, I'm gonna ele ka ano le wo ka pa ko a ku ranga I va ma popong e o fo na ka alo kong so le o a faku ka no ale foi na de ako al siva wanga de ngade foi mai kamba ko siva mua ele fa pe but I was so proud that you know what you know you're proud to be there proud to be there at that moment. That was so fun. It was so fun. That be part of that moment. You embrace that moment. So okay, before that, or one fun over there to go out. You know, that's what you're trying to, you know, reach them. You got to embrace it. Embrace our culture. Embrace the moment. Can we look at the tour? You know, 2-3 weeks. Ko ero no wainga. But coming what the whole 3 weeks at Pesamo. Pesivasamo. You're very committee and so many pes. But you know, you gotta be in that moment. You gotta live in a moment and be proud.
On mea kong wale o le nisi ngil ka komong samu.